goal ato karon is to help, to teach. Okay, walay anything. Kaning lack of confidence, kaning lack of confidence and overthinking sounds like a me issue. Gets ninyo? Sounds like a personal issue. Kay kaning lack of confidence, kaning overthinking, more of like internal struggle ba? An internal struggle nga lisod i-overcome, which I understand na adyo mangyon ana. Kay kung ato siyang tan-aw og maayo kanang lack of confidence magod, hear me out, okay? For me, in my own opinion, in my heart of hearts, confidence can be achieved when you have proper understanding and grasp o kanaganing naakay proper understanding o grasp sa unsa imong kaya ika-offer, sa unsa imong kaya nga himuon, sa unsang kaya nimo ikatabang sa kliyente nga nangita og VA. Because if you know what you can do and what you can offer, then you know your worth, you know your value. Dira na dapat masulod ang know your worth. Dili kay mayon kag I know my worth tungod lang kay kakita ka sa uban pila ilang sweldo, and that should be your worth. Worth is not transferable. Experience is also not transferable. Balik ta. So, when you know what you can offer and what you can do and unsang klase imong ikatabang sa kliyente, that should eliminate ang imong kahadlok, kakulba, and whatever anxiety you have, because klaro man sa imo to begin with kung unsa imong kaya himon, kung unsa imong kaya katabang. Now, how saan mo siya pag-achieve nga kabulakaw sa maka-offer? Mo na dira mo sulod ang akong ginatry ingon sa tanan nga we should be coming in from a place of care. Okay, we should be coming in from a place of care. Di sa ko magbasa sa inyong mga questions na, please ko paki-comment. Care, just checking if everyone's actually watching this. Care, we should all be coming from a place of care. Okay, ngano ko nakaingon nga nganong we should all be coming from a place of care. I will explain in a bit. Kabalo mo ngano, isa man good sa mga akong napansin karon sa most of the people who are starting and coming into this industry. Of course daghan naging ani no, pero what makes us different dapat from other people who wanted to get into this industry is that we should be coming in and offering a service because we care for their business, because we care na atay something na solution sa ilang problema. Gets inyo? Dili dapat kita ang magdalag problema sa ilang business. Anong magdadala tag problema sa ilang business? Kung kita mismo ang mahimong liability instead of an asset, kay magkasulod na to, di mo takabalo magpatudlo pa ta or magpataka tag claim that we know these things and that. Pag sugod og trabaho di kaya himuon, di nahimo na tong problema nila, kay kita na may magsigi og pangay support from them. Ang baliktad, dapat kita mismo ang makatabang sa ilaha. Understand that clients are hiring VAs because they needed help. They needed a pair of hands to help them with minute things, mga admin tasks, or they needed help with particular part of the business because they can handle it, or whatever may it be. Pero kung identify nimo ng unsa ng imuhang ikatabang, kung identify nimo kung unsa ng imuhang kanang kaya ihimuon sila ha, it will be very clear na sa imo sa start pa lang kung unsa imong kayang ika-offer. O pag-abot sa panahon nga matagang kag chance to have an interview with the client, bisa pagbalik-balik taro na sa kliyente ang pangutana, klaro sa imong utok, sa imong kasing-kasing unsa imong kayang himuon, because sure ka nga kaya nimo unsa imong gina-offer. Klaro ba? Going back, confidence man good is the lack of confidence is isa na siya sa mga resulta tungod kay dili ta sure sa atong kagalingon, di ta sure sa atong skill, di ta sure sa atong ika-offer, di ta sure kung kaya na to ang trabaho. Okay, but I'm not saying that you should be super 100% ready na for the job. No one is actually 100% ready. Okay, no one is 100% ready. Imposible kayo na, kasi
bisan pag nakay 10 years experience dili jud ka mahimong 100% kay every organization or kanang work or client na sa sarili nilang mga processes, na sa sarili nilang culture, na sa sariling how they handle everything, so kailangan gyapon kang mo-adapt. Okay? Pero dili pud wala ko nagaingon nga himuon mo siyang excuse nga di na lang ka mahimong ready. Maningkamot ta always to be ready as much as possible. So again, lack of confidence is coming from not knowing or not sure kung kaya nimong trabaho or dili, or naa ba ka ikabuga, kaya ba nimo ang imong gipang-ingon na kaya nimong himuon for the client. So since we know kung kato ang rason, then ang solusyon, sa may solusyon ani karon to eliminate that fear. The solution to eliminate that fear is to be more equipped and be ready sa imong kaya ika-offer para katulad kong giingon nga pag matagang kag chance mo istorya ka sa kliyente kabulok kaon sa imong ginapangyamar, kabulok kaon sa imong ginapangtudlo, kabulok kaon sa imuhang kabulok kaon sa imong mga ginapang-ingon nga kaya nimo himuon, and you can walk the talk. Okay? And also coupled with practice, padayon nga pag-practice, padayon nga pag kanang unsa man ang mga practice questions dira, do it with your friend, do it with your family, with your wife, with your husband, kay gusto man jud kaha kano